روجا لحظة بازارك درباس بو مولد بو مولدا پیغمبر علیه الصلاة والسلام بو ایجا بگلک ایسان بکتلا ایسان درکتن دعا بارانی جی کرن خوجا امام جوان دبروان دچوان جی دعات کرد گو آمین خوی تعالی دعای وان اهل خدا قبول کرد و باران هات و انشالله و هیجی به و هیجی پرجی به و چعوه من رحمه خدایی و خوی تعالی د قرآن کریم دگوتی قرآن پیروز دگوتی لا تقنطوا من رحمت الله گوتی خوش رحمه مبهیوی نکن ام خوش رحمه خدا بهیوی نکن انشالله و خدا هیجی بده و هیجی پر بده و چعبه من رحمه خدا دسته مل بر رحمه خدا بکری جیگ باران باش لیکت گلکی باشه و جیگ هندگ لیهات حبکی هنکایی چه کریه بارانا نیسانه بارانک پر برکت لیه مها نیسانه جه هر تشتیره جه حیواناره جه زادره جه گهره جه چیره جه هر حیوانی ره جه هر تشتیره پر برکت لیه و پر منفعتاوی پر هیه و انشالله و هیجی پر بباره چقوا بباره حقا منفعتاوی هیه و چعوه من رحمه خدا انشالله عمد بلکی عمد مها نیسانه دانه مها نیسانه مهک مبارکه مهک خوش افشوا معراج جوای درباس بو تلفزیون ده عالمه ما خوجای ما گشا دعا کرن گشا مولد خوندن شوا معراج شوا مبارکه انشالله و بخاطر و شوا معراج و خدای تعالی رحمه لأمتا محمد بك ذات شي ببن موسم شي ببن موسم شي ببن الدنيا رج ملت رج دولتي رجشي تشكي باشه يعني بولغي باشه قدلغي نباشه برنامج جرياني هبو خدای ما قالك سخنتيجي دي ام بي اف جمان ابا گنجي سكني ام بي اف دمان يالنز وخبره ما جهان دولتي جهان مجلسات تركيا وان شاء الله باي المهات رحمه باي جريانا مجد زلميش بويه 24 ساعه جريانا ما هي ام قالكي ممنون جوجي وج دولتي جي ام تشكر دكن خدي جو راضي इंशाल्लाह ही महा निशाने व ईरो हसाबे कुरमाई ईरो निशाने हम कहते इंशाल्लाह दिन में बाराने बे बल्कि हो ताला बे बाराने बल्कि ज़ा قسمك جي إيه وإيش وكشون لقسمك جي وخلاص بإنشاءالله زي ما بيجي يجي هبيا ما باخده باران نشانه وقتا باران نشانه بري 5 سالي تي بيرا में فهمت كده باران نشانه بابه مخبر مزيد بخص براسه مقو أبشي أبغو علاج باران نشانه مكان تبشير ذكرن وجدير باب شيء حيوان يعني بيت بو ماستها وجمعرارد بو جار جمعرارد جا دبي أول شاف ذكرن باران يسار جمعرارد بالزهيركش فهم قلت له وعردير هرتشتري يعني باران يسار تشكي برغريبة وإن شاء الله به فهم قلت له هوا نشان يتي أم كش خد بالمزيري وقافة سريمتي وهي كش دبي جدا جريمة وقت هر تختار يعني هرتشتري باران يسار تشكي غريبة باران يسار Biliyorsunuz şu anda yaşadığımız mevsim Nisan mevsimidir. Tam yağmurun zamanıdır. Yağmur ne kadar yağarsa o kadar menfaat eder. Biz imam olarak her cumada cuma vaazlerimizde ve cuma hutbelerimizde dua kısmında yağmur duasını okuyoruz. İnşallah Allah'tan ümit ediyoruz ki Cenab-ı Allah bu mevsimde bol bol rahmet yağmur verir. 2-3 gün önce biraz yağmur yağdı. İnan ki toprağın yeri, buğdayın yeri, ekiyenin, yeşillerin yeri birden değişti. Ümit ederiz ki inşallah daha da fazla yağmur yağar. Çiftçi daha da fazla sevinir. Yağmur yağarsa ne kadar toprağa menfaat verirse o kadar insanlara da menfaat veriyor. Allah'tan ümit kesilmiyor. Allah'ın rahmeti boldur inşallah. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'den bir ayette de şöyle buyurur.
Ey iman edenler, Allah'tan ümit kesmeyin. Cenab-ı Allah'ın rahmeti çoktur, boldur. Dilediğini verir. Bizi Allah'tan ümit ediyoruz ki Cenab-ı Allah inşallah bu Nisan ayında bizi rahmetsiz, yağmursuz bırakmaz.